Bismillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii lamaffaati ergaan itti dhufte kaadichaan gorsite nabiidhaan jette gammadi gammadi hirrifatiin jette qur'aana rabbiitiin milkoote akka gaarii qalbii teenya tanaa imaana nu jaarii dhalaa sahaabotaa kaajaraa durii dhalaa sahaabotaa kaajaraa durii ahwayii mee akkamiin fuudhaa yaa hawaan islaamaa seenaa kadichaadhaa himus waa hidhumaa akkatti amanneen waa xiqqoo si himaa sitti illee dheeressuu gaggabaaseetumaa yoo qalbii qabattee jallaalee dhugumaa yaa rabbii nuuf kennii qalbii akkasii gaarii qalbii keenya tanaa imaana nu jaarii dhalaa sahaabotaa kaajaraa durii dhalaa sahaabotaa kaajaraa durii kunoo nabi keenya qur'aanii irra bu'e isaa umriin isaa 40 bu'e suuratul muddassir qufaan zilgahe mudhii isaa hidhatee kophaa isaa bahe mudhii isaa hidhatee kophaa isaa bahe rabbiin keenya tokko lama miti jahe muka hin gabbarin kun shirkiidha jahe rabbiin tokko miti dhibba sadii jahatamii jahan dhugamsuu diidanii nabii qalbii keenya tanaa imaana nu jaarii dhalaa sahaabotaa kaajaraa durii dhalaa sahaabotaa kaajaraa durii guutuu addunyaarraa namni itti amane dhiira dhalaa keessaa xiqqaa guddaan jenne kadichaa kuwaylii kan amma dubbanne akka uumamteen nabii hin tuffanne nabii rabbiitiin ni kijibdan jenne nabii ichaan jettee asitti amane dhufana si kuusee rabbiin si amane samii torbaan irraa jibriilitti kanne samii torbaan irraa jibriilitti kanne wayii dhugoomsee jecha rabbii kiyya rabbiif jechaan kanne hoqabeenya kiyya fakkeenya nuu taatee har'a nu hunduma guyyaa jiskee addunyaan duutii kiyya jannatul firdoos harkachuun haa wayya nyaatu si gargaara hummaa qabeenyaanii hiyyaddaawin jettee nabii ichaagaarii qalbii keenya tanaa imaana nu jaarii dhalaa sahaabotaa akka jaraatu dhalaa sahaabotaa akka jaraatu. Assalamu alaikum warahmatullahi